Kadar wa right Nongpoh kalau penpau kajing sukmen ke bakraw kalau kajing simkhia jong umti kata Jngohkai pathai uba polong do. Ubalik benjurip dari rengkat UMLA jong Nongpoh uba meral bons im ya kawai ke jaka Jngohkai pathai kabri ru ke jaka niam jong right Nongpoh belatip kum ulung worto. Wa polong do lembar uba meral bon kajing sendran lang udah kata tourism uba silding do bat officer kata tourism dari district kini banjungo yo ulung worto ubari lu ulu modon hapo ke right Nongpoh berak banyu Kyndiang ya kasor Nongpoh bat ru budan kibenta banyu iwat ya kasor Shillong nalor jung ni ulu. Abakan cikin untuk khabar ini mulai kujak tekilum bapol ulapan pau ya kajing sunghun ban sakhi dalade ya kajing nong jeman jung ni ulung worto. Kuba kador barat Nongpoh kadang kajing temuban pelong kum kawai ni kajak Jngohkai perthai bapaunam bakajak pat kumjur kajak kasa dan ke heritage site bapaunam jang kasor ba Nongpoh. Ulapan pau ru bakan kajak kadihok menyo ya kajing itu nak kasoka jela khamtam be nagatna tourism. Ke Bengkong Shwa kalau ke Jingwan ke Jongah ni ke dia ke invitation jong local MLA de Pak Meral Buan but hang ni ngi tang dah ke bersupek ko ni ru itu ya ke potential jong ni ke Jakarta de kumba ka dor bar hang ni ka angnut nagarat de kalau bangin develop ya ke ke tourism site kawai shwa kalong pakadai ka jaka ka ba kaban ke view kabalong lau nong panoramic view of you ilut ya kasar Nongpoh bat kisnang ba marjan bat na ke ni ke point la ban you iru wat ya kasar Shillong de kabar kalau bakum ke district headquarters kadang .com penyu shibun ka funding akan jingi debat ka tourism namar ba kani ke sektor ke ba la geostat ba but ke ba la ban generate employment opportunities ban mi ki ke kamaina ban tagi samla bikin nong shong ni de kumbang ilai kran bentan ke jing don rengkat jong director kerja ke jing don tagi jong tourist officer ani ke ba .com sha kalau ngin le ka feasibility study ngin nap bahai ni ke jaka but ngin jet ru ya ki activities ki ba on a priority basis ki activities items ki bala ban ra kamkloi shwaya ka revenue ti ngin le season le ya baro ru ka mlai ngin don ka ban face ya ka ti ngin le ru kumta di bang layo ya ka report jong ka feasibility study ngin saya nang ya syam nang ya kenduk biang nang bagi la ban prioritize ki items within kind of the budget. How idea about tourism policy kejongi. Tourism policy 2023 la dapat impact angto ngila identify ki line departments ke bangidan kampanye trai regat ke bat aduk mentahi ngi syam bakadan kejengi trai lang jongi ni departments baru.